Amen. Bamala okutukisa nsambi omusanvu wakisanga kyonso wabigiye tubishibishibwe netushanga bikalala okumvuga biti misanvu bilondangane kushinukuno netupamani bamamu penejinana kuwasonimere nashikile En direct, baby, vite conego. Ah!
tante direct biati
baki functionate mungu wetu wanzani yo ya kushana kunyima wa kusaba ani ya mapendo ani na rasha shidane beza mshipa kwa mai shimana kuka bama tuwagila abandi tuwaga kusaba kwa chikilu kujipata kama pamoja na wale shikobili uhilisana jamii wa kumuna baba marifu ya leo sana wasanya uso kuendesha kama nini mkwe mara uso kwa wewe uso wa kana kwa leo shambia tutaja kwa uso inokumbania leo chete amina kwa kila bande kwa chance ya kululu Bashukuru etu senele munani Augustin munamba chibala kwa abashirikazi na zana tulomba izana Kashimu tendela kama inashi neno soma kutoka kwa mwana kwa kuingia ndani ya betu basi bali betu hapa bulu kushuka na kwa sababu kwa mwana kwa kushukula kitabu cha apostolo ni jamaa kwanza kitabu cha zambi
nombre kama makutite mleo. Mungu ameyaruhusu wingi milima akuroa. Mungu ameyaruhusu wingi milima akuroa. Ubingile parakozo kudilusewa mukani wainamo apite kwa mbele okushika bana mezi ya zambi me kwa bila moyonso ya kufikiwa nyendeji kujibana atene malonso ya zambi. Itu kalau tak segera apa aku aja dah. Bawa je tu station jinde jibu tu station kan. Bukan jinde jibu nak buat yang tu ban habis. Jadi orang kalau masuk apa ni, ish kan, orang juga tu buat apa ni? Mungkin apa le buat apa tu? Jika jibu mana pun pada berbeza ada di dalam ni. Jadi orang kalau masuk apa sih? Wao ni mambo tukishabana ametaka nene leje wao bana baba bafanye baendeleze wewe amakile bana baba bafanye ba familia badali bawo nituma jetu yikaje tukishia bana mundo doche tuchaanza wao ni mambo kubali badala wao ngashi mabane muni kupatuka bipeli bikumbale ya kupenzele konani yikaje tukishia bana mundo doche tuchaanza wao ufofisha tele kuna babana bayaye mutile ya tilasa mutisho ne kukopuka mutibele lukuna be kopende be shimati ingaiti kuba shatu kuju mkelele yesu kwa wewe kama kukopa badala sasa kila tatu wa kopshome awo kuju de todi chetele de amutinda mkelele msingi yesu amen amen est vile 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 tunapasa kila majibu telefoni vile on va mettre quoi va sonner mais on doit mettre ce qui on doit pas beaucoup parce qu'il fait quoi et la fête de l'animation on a pour ce que la masculine qui s'agace on va Gracias.
ne bintu bya bya pasakila ni benji pasa kwa kirenge bisko mchana kwa masana wale kwa pati yetu kunwetu imani betuka katika sana pati yetu kuendelea imani betuka katika mkachi wa mbali mbele imani betuka kwa mshia yetu na imani betuka pasakila sana kwa basame tofauti mena mshukuru mambo mengi mambo mwenye banadai takusipana na yeye mambo yote mulumba tangale bangui mugulu kabingati chianzi mambo bilonda jibu mugulu dajibu mambo mana viki mambo makabau mambo mbia ndinda mambo shikama ukasa mambo jorga yembe mambo mwana balakukai na mambo gari mkamba alipotu jumuka chwa mambo mbele kebe mena talonda tatumuto kesa mjini mambo mbele atamuka chimusu kwani chiku cha tatukate pajimuti ya nenu mambo chukula karebeka mambo mbui manu paboro mambo mtumba manu paboro mambo twamila katende nentatu kabasele barapukai bakibasakila nsambi balikuwa bakisila nsambi nebigambo bakisila nsambi ne mwana wakongila ulejiwe balala Kasimo. kala msali